promise of the final day. I said, praise the Lord. Hallelujah. The Lord has been doing wonderful things since we came. The first day, eye egben keka denlia mela enyi keke mamleto doleleo onula cho edokola menu ola vo futo o yolo duchioa woto enote mnu mamleto ae avifafa nu so nu kakao kata mawo de jole fiensia jo kaka ejodome kaka bakode afokwe ojia lewo am meblipo akatamea ma ule na ofofo popo blibo fiensia le Yesu penkome mele hotonyavo blobe mele hotonyavo ma odo peji now le Yesu penkome fofo miede akpe na ode egbeata miede akpe de toyo ne wonami nu yo ne gakpoto le wo ge eye miede akpe de nu gang yo katsa ne ro la mesia me pa gbe me e de amo pa gbe e yo do amo e tu kamo wonukunu o jesi o va me mau me to gbeda be gben keke mamle to ajia ko won konchi la mesia me pa gbe me le Yesu pen come nukunu ne yina mesia me dede ne soa mesia mesi doyoyo ne soa mesia me ne hokatutu le tepeya la meyo kata le dotom le radio di la femeda le Yesu pen come apato me dakpe no be ewevo le Yesu pen koji mi edogbeda le Mau yira olo no vinye bobo nani piensi ya esike mieva ezama mletwa dila naga pon poto kude mau pe alen vila nuchi alen vila yikende ya kekebli bwa katsa pe nouveau chona e alen vi mata yebe vosata aleike wo ko ekuku de miatepeta de ke o chovana mitala eya tamieva be mi akpochijo chokude fofo popo blibo yike ona nya dometo de siade o troya mande nya de tia pa baleta mandre chopiao nya de tia pa baleta mandre lia pokui ashekelia ebe ye nu sia o megbela mekpo eye koda ameha gan si ameadeke matem akleola to juko sia juko to sia to ju sia ju gbegbogbolo sia gbegbogbolo me le titre de tia zikpi la penko ple anlevi la penkume wodo awu vlaya yiwo eye wo le devaya o de asi e manye Yohanes yikenye nonotola eya deka ye kwe poto tiagbe ela ben ame mamle unso la mamle ola o mega lagbe o eye deka kwe poto li ye ame yo kata lenchi gama mela wole ocho dade efukpo adeji ye deka kwe ti fukpo machi eye ebibe ye deka kwe li khona metode khose tode kemegali o ye deka metia kogo made kemegali abeden chenya fli khose si o dasina me kokoyo otao kasia apeto akogoe ye apeto avagbo eye wo koko e le gbogbo me pe ya de nu ye pe papa to fien eye wo ponane nu ka ogbo gba ekpo me gba menye ye de kayeli o menye de kayeli o nu velia Israel bio ha obuibe esi meke yo va ijifo yo akpo Abraham Isaac Jacob bakle ame mamle o kata and Enoch Abel Noah Joseph Moses
eye yo akpɔ Israel viwo ɖeɖe obui be ɖe dziƒo la ame ɖeka tɔkoe dukɔ ɖeka tɔkoe vɔ kasia miakpɔ be Yohanes ya Mawu ɖe fia be menye ɖeka yo nɔvinye me ɖeka yo ame akpewoe ame yiwo mate ma xlẽ o xexlẽme meli na wo ebe neneme Mawu ye wòkpɔ ebe wotso dukɔwo katã me menye Israel ƒe du ɖeka me ko dza tso dze dziƒoa o menye ameyibɔwo ɖeka dze dziƒoa o menye Afrikatɔ ɖeka dze dziƒo o menye Yovowo ɖeka ko dze dziƒoa o menye Amerikatɔ ɖeka ko dze dziƒoa o menye Chinatɔ ɖeɖe ko dze dziƒoa o menye ame yiwo le ƒukpo vovovowo dzia nye xame le ameawo dome mebe nye xame le dziƒo yilawo dome enya ame aɖewo wogblɔ nɛ be dzɔgbevɔ̃etɔa be le be le dua mea be woma ame sia ame dze dziƒo be menye be ame ɖewo koe ame tɔxɛ ɖewo koe ame yiwo tso le do gbe aɖea tso le do alo tso kɔta ɖe koe ɖeɖe koe le dziƒo vɔ meva ma ɖe fia o be fiesi ya ele xɔ tsike na dziƒo lo eye wòya to mɔ ƒe amenuveve mea to mɔ bembele kpɔkpɔ mea to Mawu ƒe lɔlɔ̃ mea nɔvi nye wo hã ayi dziƒoa godo nye hã mayi dziƒoa eye miado go le afi ma elabena alẽvi la ƒe ʋua ye na nu yava me tsɔ ku ɖe Yesu ƒe vɔsa yi ke wòwɔ ta yeƒe amenuveve yi ke wòtsɔ va faa na ame sia me dukɔwo katã gbegbɔgblɔwo katã to sia to kple kɔtawo katã la woate ma va fia zikpia ƒe ŋkume eye woanɔ alẽvi la ƒe ŋkume yi ke wodo awu ɣi ʋlaya le tsitre le fia zikpia la ƒe ŋkume eye kpɔkpekpe ame andre lia tekui andre elabena alẽvi si le fia zikpui la titina la anyi wo eye wòakplɔ wo ayi ɖe agbedzi dzidziwo gbɔ eye Mawu atutu aɖatsiwo katã ɖa le woƒe ŋkuwo me atutu aɖatsiwo le ŋkume na wo la Mawu ŋutɔ me Mawu dɔlae dza wɔ dɔ ya na o menye amegbetɔ ɖe dza wɔ dɔ ya na o medza ɖe mɔ na ŋutsu aɖe alo nyɔnu aɖe be wɔ dɔ ya le agbe me o ye ŋutɔ Yehowa ŋutɔ atutu aɖatsiwo katã ɖa le mo na o tso egbea efiesia dzi kokoa Yehowa dza ɖiɖi va bebe Yehowa dza ɖiɖi va la atrɔ wò nuxaxa wò vevesese wò nuxaxawo katã atrɔ zu dzidzɔ kpakple vivisese na o le fiesia atutu aɖatsiwo katã la le mo na o fiesia ƒe mawunya be tanya yenye ameha gã siwo le tsi na yewo nye dziɖulawo tsɔ ɖokuiwo de asi na alẽvi la ameha gã yiwo nye dziɖula yiwo tsɔ ɖokui na Mawu ƒe alẽvi la ameha ma yiwo le tsi na ɖe wokɔ wo ŋuti eye wotsɔ ɖokui na alẽvi la nu ame etɔ̃ ye matsɔ fia mi ye nugbãtɔ yi ke matsɔ fia mi la ye nye emɔ si ke dzi miato be miaga age dze xaxawo me nɔvinye nenye be ele mɔ aɖe dzi eye wole wode babla ɖe me ele xaxa ɖe me ele tsakatsaka ɖe me ele xaxa ɖe me ele nɔnɔme sese ɖe me la matono be mɔnu aɖe li godo na adogo tso eme adogo tso me ekpɔa eye wole enye be nenye be wole amea tsɔ de game wole tsɔ de gakpa me hã le keke wo gale hã nɔvinye kpɔmɔ elabe ale keke wo le hã kpɔɖe nu abaleke ye wole amea tsɔ de dome lo eye wole xanu
wole se bebe o nyereka me chitepe ya o nyereka ya tro agbobena wa gwa de dadi wa gwa ko dadi o tro ya agbo ale fula gakpama yo le o cho dado le tolele me o le o cho do bebe se be gakpame o le o cho do nu fon be gakpame o le o cho do nu kaka be gakpame me nyale ke na wo atoko chome ya no me tro na kobe fotru la fima na togoto me ta emo yimi akpo atogoto nu fon paple bebe se o me velia Kesi ala ne mau la haujia ene trodo maujia e hala tro no me ana uchedodo e nu yo kata abe adwagbo alo na gbo chicha kesi a ele doji be kesi a ele doji la kesi a chile jom be kesi a pina jole rajo ya boa e ganye nu tunyon nu ma ketro chibula le yesu comme nous ton lia no kono yike vaname ne nyo kokomi de piasi pia penkume apato la to de chi la pima ha baba ma ya to de chi apato to de chi ato de chi eye ma be wa son li anu le bibi mo wa awenu le ma be keke lia me eye apato lanto ne kame asua kame ke oduania eyanto akoko acho dade yepe piasi pia penkume eye nyekpakplo mia atoko la pima nyaglodi ay kekplo melete piasi ala nyaglodi ma elle me vague fika keneleo kameneleo fika keneleo ma po bede me magbea mawla koko dade piasi pia penkume anno penkume choida hallelujah nebe hallelujah jojuo katame egbegbogbo kata jo etosi atome jo gbegbogbo katame la akplomi kata nenye me va peto la boa akplomi kata ade piasi bila penkume eye apimala jokan de memiano jo mavo ide mavo le yesu penkume nu panto le da si senento mo kame ndimiato me ato bole nu vo pakle kakome o ya de tia pakle tamandre bi asheke ya de tia pakle tandre liya ki asheke ebe musia o mekbela mekpo eye koda ame haga brenam obe ame haga de la fimalo jojuo katame ejuyo denko bile popo chokude ko yo yinye kejuko denko eye o ha o kwapoto yesu jise o katana globe ya ye menyane aho yesu ajiselo ye ma ho yesu ajiselo no ipo obe juo katame ko de fiabe le kaka denko me hala amo la pima ko yesu ajise joba gbeke chona yesu tanomine oyade tu kakene de nunya kela si o kesi o kela si o fifia ina tema globede ele si kaka ye ayi me po me nyana yesu o kweda bede ko kata me amia o chola eda nye kopo me yo kikako de o eye alopeklo be ya ye be de kemo no binye ye bla be ame hakandela o danye suku ye o de suku po maka de suku po ame hakamawe to ko kata me ebe chokika to siato tu siaju gbogbo o le titele tia sipila pen kumela lebila man kumaye woto awi blaya eye awi blaya mama de gomena mi minya gado moa atema doa eye ai alone itepedia ave ple awi ekele chichichi aye awane tu anya fonto enyo ejejia ne mi ya osone de akonuwa mi dona awurio
teƒe ya ɖe awu bubu be nyagblɔmo le eye Mawu ƒe alẽvi la ele kpe ame sia ame mía dometɔ ɖe kpe ɖe sia ɖe eye Mawu ya metsiana ame me o medoa vuvutota me dome o ke ele ame sia ame yɔm ame sia ŋutɔ ɖe le ame sia ame yɔm eye miɖo ŋku be Yesu do loe bena nenema ŋutsu aɖe ɖo sɔne keke nyuie ɖuƒe eye wòkpe amewo va eye ame sia ame va do awu esɔɖewu va ge ɖe xɔa me vɔ eye wòɖe ŋkua kpɔ ame aɖe ya le ameawo dome eye ame ma ya va medo esɔɖe keke nyuia ɖuɖu va wu ava o eye ta ame yiwo katã nye dziƒo ɖe fia yiwo ge ɖe xɔa mea ekpɔ ame sia ame ekpɔ be ŋutsu yaya eya ekpɔe wòle ɖokui nu dzem ebe kpɔ nyea awu le asi nyea enya kpɔwo eyi ke telawo la tɔn enya kpɔwo eyi ke amewo do tsɔ le dziƒo ma yi ŋutɔ tsɔ yi ŋutɔ ba wu ake tsɔ do ye fia kpe be xɔlɔ nye wo katã wo ya ne va teƒe ya me do sɔne keke nyuiwo wɔ ma hã nɔvi nye se gɔme awu ya ye nye dzimetɔtrɔ enu menye nua me ŋutɔ ƒlena o pastor ma na o etsɔtsi o yi nene yina ma na o ha yi kple kɔnyinyi ke me ne le ma na o eya dziƒoe tsɔ nanana me eye nenye bena metsɔ dzimetɔtrɔ meɖe mɔ mawu na o dzimetɔtrɔ ma wɔa ne do oa nɔvi nye meganɔ dzi dom ɖe wò ŋutɔ awu le asi wa no be kpɔ ye nyɔ kaka meke gblɔ be ne nyɔ be ya yi ŋutɔ awu ke ye kpɔ be le yewo be tsɔtsia mea nu yewo wɔna suƒoƒo ao nɔvi nye de asi le mɔdzi eye naxɔ eyi ke Mawu nana mea va ame nuveve wotsɔ ɖe mi eye sia menye tso mía ŋutɔ mía ɖokuiwo gbɔ o bibla be Mawu ƒe nunana ma ne va gbɔ le fie sia eye matio ƒu gbe o axɔe be axɔ nunana ya ame be asu asi o eye natsɔ nunana ɖeɖekpɔkpɔ dzɔdzɔenyenye va wu ya la tsɔ do eye Mawu dɔlɔ ne kpɔ oa wòle be eya nya kpɔ ŋutɔ eya Mawu ƒe nunana ye Mawu wɔla ŋutɔ do awu ma ya tsɔ do nana me to Kristo Yesu kple be vɔsa me eye me la na be azɔ gbe na dziƒo yi le Yesu ƒe kɔme keke etɔ̃lia gblɔ be eye amegãwo xoxoawo dometɔ ɖeka ɖo nu gblɔ nam bena ame kawoe nye ame siawo do awu ʋlayayiawo ati kawo tso ma hã ikuyenea eye megblɔ nɛ bena nye aƒetɔ woe nye eye wogblɔ nam bena ame siawoe nye ame siwo do go tso kaka gã la me wodo go tso kaka gã la me obe ame yawo de wonye ame siwo do go tso kekea me wodo go tso kekea me ne gblɔ bena kaka gã mea wodo go tso kaka kpekpewo me wodo go tso vevesesewo me wodo go tso tetekpɔwo me egɔme nye be wodo go tso kakawo me gblɔ nam be de alo fiam edu aɖe yi ke mee kaka me le o du ke le anyigba ya dzi ye tukaɖa kple fukpekpe me le me o edu ke li ye anyigba me ʋuʋuna le me o ele ƒoƒotɔko ɖe kekea me be nyagblɔmo le ta keke ya me la yi ke me mie le la kakawo li eye amewo tsona kɔƒe ya me aʋu tso kɔƒe ya me le tsi kɔƒe bubu me adzo le aʋu tso du ya me le dzidzi bubu me emɔ katã wonye anyigba dzi ƒe kakawo ame aɖewo ɖo gadzo le Afrika dua me hã gabe yi Afrika alo ge yewowo be du me hã kaka gakpɔtɔ le afi ma tetekpɔ le afi ma enyadzɔɖamedzo le afi ma fukpekpe le afi ma dɔléle le afi ma enu yiwo ele sisim na le Afrika fia ne
afi esu atubu me ha agakpɔe le afi ma vɔ ame yiwo katã la va aƒetɔ la gbɔ agblɔ be ɖe mekafi kake masi la yi gbe ɖo hã o la mekafi kake amayi alo gakae la nɔ asi nye hã kpekpe ahawo vevesesewo le anyigba dzi afi ɖeka yi ko mate ma vo le ye koe nye be ma va mɔƒalẽvi la gbɔ mɔƒalẽvi yi ke la ɖe nu vɔ nyewo dzo nɔvi yi ne ve gbɔ fie si ya anana vo atsɔ nu vɔwo ke o atrɔ wo agbenɔnɔ eye kakawo vevesesewo tete kpɔ yiwo katã me tom ne le ya aƒetɔ la tso zã me dzia aɖewo dogo le me bebe aɖewo le to le me gblɔ be eɖem to le me ebe ɖe wɔwɔ nyame yiwo dogo tso kaka gã la me eye wonya woƒe awuawo wowɔ yie le alẽvi la ƒe ʋu la me wona awua le yie to alẽvi la ƒe ʋua me ɖe magaɖe nane gɔme ne mi le teƒe ya todzinɔlawo Yohanes exɔ ɖeɖefia ya eye exɔ ƒe 70 atsaƒlatse le ƒe 70 vɔ ade mam me le Kristo ƒe anyigbadzi vava megbe eye eƒe 70 gɔ hã va yi le yi ke Yesu wɔ yeƒe dɔ atso vɔ megbe lo vɔ Yesu ƒe ʋua gakpɔtɔ le dɔ wɔm le anyigba dzi kaka va se ɖe gama me mana mianya be Yesu ƒe ʋua eɖanye ƒe ɖeka hã o eganye ƒe 70 yiwo va yiwo gakpɔtɔ le yeye eʋuma meka ƒe ekpe akpe yiwo ava yiwoa mana nanya be Yesu ƒe ʋu gakpɔtɔ le yeye elabe menye lã ɖe ƒe ʋu ye koe ne va kpɔ ɖe kɔ la ƒu zi ɖeka o eya Mawu bi ƒe ʋu ye ame sia ame yi ke dzi be ayi dziƒo ame sia ame yi ke le dzi ɖeɖe kpɔkpɔa va Yesu ƒe alẽvi la be ʋua be ʋudua gbɔ ne wòale tsi na o aklɔ ŋuti o atutu fɔɖiɖiwo vodadawo katã dzo nu ka ate ma na ma ƒo nu ka ate ma le tsi na mo Yesu ƒe ʋua koe ye ɖeka koe ate ma na ƒu anɔ yie ye koe ana be na ƒu alẽvi la be ʋua ye esi ya awɔ na wò hã mebe la wɔ na wò hã eye eʋuma yi ke yɔ atɔ yi ke ɖena me yi ke tuna kame yi ke klɔna me ŋuti lena tsi na me ɖena fɔ bubuwo dzoa eʋuma le piesi ya ele dɔ wɔ ge ne wò hã leke wò va na me ɖo kɔe Yohanes ƒe agbalẽ tame 4 fifia mate Yohanes tame 4 fifia mate Yesu Kristo gbe ɖe bena yenye mɔ la nyateƒe la kpakple agbe la ame aɖeke mava Fofo la gbɔ negbe to dzinye ko o Fofo la ebɔbɔ le anyi ɖe fiazikpuia dzi Mawu so katã tɔ la le fiazikpuia dzi ame aɖeke tɔ le anyigba ya dzi le du aɖeke me le kɔta aɖeke me le gbegbɔgblɔ aɖeke me le kɔta aɖeke me la ame aɖeke mate ava Fofo la gbɔ negbe to Yesu Kristo dzi o ye ɖeka koe la dana trɔ atso vivitsiwo me adasi le nu baɖabaɖawo ŋuti nu yiwo Yesu melɔ̃na wa ɖe dasi le wo ŋuti nu yiwo katã ye ɖela wɔa kɔnametɔ wɔa nu yiwo katã tsitre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃ ŋuti agbe vlo agbe baɖabaɖawo tasesewo dasi le nu mɔ katã ŋuti va Yesu Kristo gbɔ eye abe aƒetɔ melɔ̃ be nakpate ɖe dzinye melɔ̃ metsɔ agbenye na o melɔ̃ be ɖe naxɔ agbenye tsɔ wo tɔ o eye naɖem le nu vɔ nyewo me aɖem le xaxadzo me eye fiesi ya anye fiesi si ke Yesu la xɔ na o awɔ ame ka be nyagblɔ me le wotrɔ ya hã wotrɔ ya ye fi ka wɔ mema ɖe mebe fi ke wɔ mema le hadzia gbɔ ɖe hã Mawu ne yra wo le afi ma ɖaa dziƒo ya kpɔ wo bɔ eye akɔkɔ wo dogo le nu vɔwo me aɖe wo dogo tso tetekpɔwo me kakawo me nu baɖabaɖa yiwo katã me tom ne le akɔkɔ to le me eye akɔkɔ da ɖe dziƒo Mawu la ƒe ŋkume Yesu nye mɔa nu velia zɔ nu velia eya yenye ale si
wole atsinami be woatrɔ miaƒe nɔnɔme hena dziɖuɖu kpɔkpɔ ale woale tsinami de atrɔ miaƒe nɔnɔme hena dziɖuɖu kpɔkpɔ enya yaɖo yaɖe nenye be for food, and you are eating your food out of that, and all those crumbs and things, they're sticking to the plate. Now, for another person to use that plate and to put the food in there, nenye be ne tsɔ agba ɖe ɖunu le me vɔ tsɔ da ɖe ye agba me ƒoɖia ame bubu ma te ma tsɔ agba ma yi ke ƒoɖia aha be agaɖunu le me o enya nenye be abosam zã gbewoa eza gbewoa eye enu zantsilawoa zã gbewoa tɔ ɖu nu vɔ lo etrɔ agbewoa trɔ zɔ agba ne satana woɖu nu le me eɖu nu fanyafanyawo nu baɖabaɖawo nu nyɔnuwo enu yiwo le enu nyɔnuwo nu yiwo mekɔ o nɔvi ye agbewoa ŋutɔ le kanyakanyakanya agba ma dzo ƒo ɖi dzo gɔ̃ da ɖia woɖo la klo agba gaɖo me wa ɖe ne be le klo agba ma etsikpɔlo kpakple akutsa kpakple aɖi ma te ɖena nu katã dzo nɔ nu ka mi wɔnɔ gaɖo me wa mi vɛ trɔ tsina nu bubu alo gaɖo me wa ne nua fie elé ɖe agba mea ati gakusa aklikoe hafi nua la ɖe dzo le agba me nɔvi nye kpɔ ɖa wotɔ kɔ agbewo ɖa eyi ke ne tsɔ ɖokuiwo ne satana tsã ɖe kpɔ ɖeka bosam zã wo ɖa kpɔ ale yi ke ne ƒona ŋƒo kpɔ ale yi ke ne tsɔ ɖokuiwo ŋutilãwo na satana enina wo ɖuƒo zametɔwo aya ƒuta la yi teƒeteƒeteƒewo kpɔ ale ke agbewoa katã enumɔ yiwo katã me nenɔ tsã va yia abosam zãwo kakakakaka gble ŋutilãwo gble aɖenuƒoƒoƒo nuwo katã le nyama mawo be dzi be medzi be ma zã wo azɔ medzi be anye tɔnye matsɔ agbewoa tsɔ wɔ dɔ da ɖi ewoe la gbe ba menye be aƒetɔ me va koe vɔ ao ta agbewoa agba ma le ele be woaklo eme ele be woatutui zã ya mea Yesu dza klo agba ma me me be edza le tsi nɔ zã ya me edza tutu ŋuti wo zã ya me eye elabe agba ma de esu nenema ne agba meganyi satana be nuɖugba o ela trɔ zu agba nye ɖe makloe ne ma ɖum le me zã ya mea Yesu la le tsi na o aflɔ akliko nu baɖabaɖawo katã togo ɖe agba me mele kpɔ be le wɔ na o bebe wa ele afi ma hã aƒetɔa ya le kpɔ wɔ ewoe zã ya mea aƒetɔ la ŋutɔ aɖiɖiba ale tsi na o Korintetɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 10 wokpoe asieke Korintetɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 10 wokpoe asiekelia ebe ɖe mienye bena ame madzɔmadzɔwo ma nye mawufiaɖoƒe la ƒe domewo ma hã ebe ɖe mienyae wa bena agba gɔgɔ agba ƒoƒo agba ƒoɖiwoa be ɖeke ŋutɔ ma te ɖe mɔfiaɖoƒea me be migana woable mi o ebe ahasiwɔlawo trɔsubɔlawo ahasitɔwɔlawo ŋutsu siwo toa kpakple ŋutsuwo kpakple fiafitɔwo la kpikpi ewolia egblɔ bena fiafitɔwo nubiãlawo ahanumulawo wosubɔlawo adzodalawo la womanyi mawufiaɖoƒe la ƒe dome o enu yi gblɔm bibla lea menye mɔlu kple detsi akɔ ɖe agba me aƒoɖi be nyagbɔgblɔm wole o menye nuɖuɖu ɖeɖe koe nana agba wɔa aƒoɖi o ebe ɖe nya yi gblɔm wolea ame sia me le fi kake ne le nu kake ne ɖuna wo aɖanya Afrika be Afrika be ɖuɖu yo Yovo be ɖuɖu yo Amerika tɔtɔ yo nu kake ne ɖuna le agba ma mea ele be woaklɔ ŋtsi woaklɔ agba me aki ye woatem atsɔe ako nuɖuɖu le me na ame bubu fiawo dzi fia ne woatem aɖu nu le me
ta menyebe nyaya ko nyamona nyemona ya eya ko mona nyemona ya eya nyemona suko eya mona bitukwire eya awo enyamela pima ele bo akula gbame eya ta ebede kikewolia ebede wo manyi mau tiado fela bedome o bikuire kelia ki anu aga nya kontole ki anu aga nya nyua galeya ebe eye nenem mia domia dewo mi nocha mia domedo mi nocha ke azon lechinami ke o lechinami de la fima bebe azon lechinami piesia alechinao bebe piesia yesu la lechinao ebe de yesu be boy ale di la be boy le na chilame ebe o lechinami ona mianchiko o twafia na mi la feto yesu pen kola ple mia mau la pe gobolame hallelujah saya feto lechinao enya mi gbe ga mi nya we've used the plates, and mommy wants to serve daddy. Taplache, mia globe, no, mama, cho kandu na mebububo. Azon tibe, yaga zande ke bakba, aga cho akundudu na papa, ne papa wadu. Eye azon eva cho akba mama te ma tue ne mako acho abe akundu mena papa ne wadu de. Nuka wo elebe wa klo akba nti kekeke egombe na nuka yado mewa aglobe na o me klo akba nti yesu ya be wonto nebe ye klo edo kwinti boa ega foto yesu ya kwa kakaka ekpebe kote fiara eti ya me kore chokume me kakaro gabla gara gbato me molukiro galere agbagome me kore nene yesu ya nenu akọ ailanya ne me kọ ailanya tade menye be mechagbagba me bli me mo wona ya me wona keme menuna no ya meduna ya anubu gale da gbewochi yesu me gavon no sike matema wo wa nyento ma wo now hallelujah Are you there? ala fima And the Lord e ya feto yesu kristo ntode no sike ye o ntone ko sebe ye wo ye me ko jewa tipoa yesu la ma we now yesu la konchiwe yata ma globena yesu kristo ye de ka be kwasima ye kwe alechinami anamiantina ko eye be twafianami o twafianami la feto yesu kristo pen kola me eye do mia maula fe popola me do gbeda be afeto ne tro no mo le sanya me enu tike mo na chaula afeto na we na ole yesu kristo pen come let me show you something. magachona ne chofiami amadeya Mercy. nublani popo Washed her. apeto lechina amea klo amea ba agbenti ale pepe yenu sika peto la wona no bi nyonu ya mesia enkoto messi lo ma woja we no ha no bi enkoto messi enkoto messi ma wona ne le bagbeme bonambe amen mina nakata mia do to messi bentinya no si apeto wonea ale ka peto lechina yeton gbenemia se eye awe no ha le yesu pen come oyo na be messi mata pe ale ke ma utwa gbenye la bena life of sin mais no nouveau ba gbecha mais nouveau la mo na nu pada o atala ablame adaje for le takpe amea and the man of God said mo pa me aglobe ne tibe achagbo na yesu wa You want to become ne a etibe new person, ya troso a new ameye man, ye a nyonu new ye woman, ye child of ye God. nyonu ye This is your moment. This is Yenye from ya. the hand wherever you tigre pepe are. kele kwasiji ke mo ma mi akulema ebe no bi mesi globe eye ma kwasiji evolo
I went for the Nenema newcomer ipakwe class. toto troima. Then, after that, they asked us to go to Le ema me peboa. new banquet hall for Over the na yo newcomers. de I pepa na went yo be there, yo they ide announced something ame yo about troti me ye the water pe baptism. gododo Then I ye knew de I ke pe had to gododo do wa it because I ye made up my mind completely. I was ye going to wo follow nyam Jesus soso be yesu international. ya fifia ye dola aje yo So meblibo we went to the water baptism. ye yo yi kaka o So chi de after tana the yo baptism, that yo day, demo chi tana yo when bo I went home, oh I feel this joy ye inside kwa of be me. chi As jo if kan de gede I ba gbe me want something. God has given me eye money. I was happy ewu inside of yike me. amadela Just na like that. ega I feel as ewu if ewu I've gotten all ga that na I eko la wanted. mli choda lo mene ko Then ha I know ye kwebe then emanye ye I pe felt my kede pastor had koko told be me to make chicho people that yike I've done kede my ba baptism kweme and ya I'm happy. e tuna mo be oh tete mo bi dia ni chile cho ye Because I to know that e God ta said kwene ma u that He takes ma know u that e cho adele me na nu but fola it's not up to me this jina that be ne making me to tro pay for my bo bad e jina ways. be He amia do ne not want me tro to perish in ne my ne ma sin. e apeto wa That's me why jima He made tro me le nu vo nyum to bo be a one among e the people tro that nye no no me come to His e family tro now. akpe no no And I nye did it. eye me jama chon chi koko I kata praise Him for anama u everything. be Give ta thanks and kwene praise to God. akpene ma u Praise the de lu Lord. ti anuta kafu ne ma u Your hand no together kwete for ben akwasi Jesus. kwete sere le Praise the radio agbo Lord. hallelujah I said, praise the Lord. hallelujah As the Lord is abale taking the ike guilt and the apetola condemnation ede away fo and yo washing le no everybody no clean, bi aba it's gbemela also awe curing namia do me to de those pepe who ne are nema sick. menye bena ade fo Antonia, de I de speak to kojolo you ade now nuka ha of tolele the ojo cure the no bi Lord ede ha gave aga na mi da se ni her ni of the chokude problem ale she had fike had for no bi ya 16 efe wi years. ajen Sister be Antonia, kaka thank you. sister You speak Antonia to us. fonunami nemia se yo no be Antonia From septic ulcer for past 15 years. abinofoto me dompo na ma And le during pepe this period, e dompo I na can't moto eat ye some ma certain te foods, dunu na no le ye ma like te dunu certain foods, enu de o abe folic acid and medicine, etadi benu and alo sometimes ebesie benu even orange. ye ma te dunu It kaka je triggers it. chichi go ha ye ma te ma nu chi o All over my body, la I'll nye be me feeling kata kata pains kata kata no fem and hotness of the body. e la me kata But kata bananam during this time of vo GCK le in Ghana, tisike as we are pe preparing, dodo ya and mela I have faith me do ko that se God be of ma all o possibilities iketem wa is nu going to kata roll it away. awo nane na nya ha So at the first day, eye nkeke gba to achi a during the time of esi me prayer, ke ono after pe the tom preaching of da the man of mo God, ba me he said akplo to mo nya lay bo hand e ba on fisikele where we mi have avemela problem. ya And I tasi da laid my tima hand ya ha me twasi on my chest. gade akota Whatever is the problem, the eye pastor challenge, blogbo the magbebe sickness, the nu ka kenye pain, kaka bebe just lay sese your ya hand twasi there, dada bi raise kele up pe your wa other hand. eye na twasi de The kadechi name of the sickness eye does not matter. tolele ben come The name nya of Jesus for yesu that ben ko a matters. ye And menu that siale name hallelujah cancel, eye destroy koma all the achiro yokes of the devil yo kata of your life abosan in to Jesus' kona wa name. yesu ben come And after that prayer, eye yo to gbe mada body body was, no binye la nye me pe pa and I say I want to taste it, eye whether it is true. me ti be That the ma Lord ko has done it. nyawe ma we Sent for them to buy purpose food for me me. yi be wa be ple ndudu And I ke me ate the e be food. sele banam edui Nothing. na ne ke My ma jo body was calm. o I la me moved fa to na mi o me that be time e to now. e bo choka Very ma deep me kaka body ba ko de pains fifia and la me hotness of the fe body and la weakness. me e foto me Everything has abi gone. e mo kata I am ojo totally ye me okay. fo Praise ken the Lord. kafu I want kafu ne ma wo to thank the man of God, ba ta pe ne ma o Dr. fe Bemu amea Ekumu, doctor our w big e daddy in the Lord. kumoyi nya I be pray may pastor God Almighty be bless him maunso in katatola Jesus' name. ne yire le yesu fen come And everybody amesia me ne say, gblɔ na la ƒe me ɖa bena ame fiesi you'll ya be okay. wò xa lãme la fa miɔ aleluya Sickness, dɔléle ɖe kpekpe ya ƒota kpa atogo le woagbe me le yesu ƒe ŋkɔme nugbãtɔ emɔ yi ke dzi míato atogo atso nu vɔ̃wo me eye atogo tso kakawo me nu velia yi ke mi kpɔa ye nya le yiwo le atsi na mi trɔ na míaƒe nɔnɔme be miatu dzi nutɔ̃lia zɔa ye nye nukunu yi ke
le esime be no kokko mi dade fiazikpia pe nkume apoto da kokko le fiasia mebe akokko la akokko togo le kakao me le fiasia aye wa now katutu blibo nyade de tia pa pale ta mandre fekbe amebi aton ebe eye ole mau petenti pele ben kume eye ole subom sakle keli eya mesike bobo na nyide tiesi pela jila anowo dome nenyi ma feto la kasia made edeo etuka ole saya mea adeo na yentodo kui eye anyigba jia ele pakole o nebele koke me jira to ma voide ma voa ano anyigba pakole o choida eye hala no anyigba pakole o choida bibia de ebe do megale wo wo ga po o hallelujah hey ati kokha megale wo wo ga akpo o blendo kuchu megale wo du ga akpo o hallelujah bibi andre lia ella bena alabi sile tiazi pia la chichina la anyo eye wa polo aya gbechi jijiwo po eye mau atutu adachiwo katada le obe o hallelujah doi mau jawo na le fiesi ya akota no we now va se de pe na va ko kume pren kume le tipo juame eye dolele magananyo bebe sese magananyo to kuchu magananyo tete ko magananyo do wame magananyo satana ko yo te na me kona no ma to me to de kento magano anyi akpo eye wa de oda atoku bede eju talame eye omaga agogo akpo bede o Pedeka, pepe, pewo, palofadeka, papedeka, tu m'avo, idem m'avo, mela, anochicho pom, la petom kumeda. De eleti, totroya, pour le se topak baleta banton, pepieton, pour le se topak baleta banton, pepieton lia, eba mesike demi, cho, viti me ben nous saume, eya ya ona okesia eda mabubu oi adeo ha le sayame adeo to chidenu ko koya majiseko eba mesike demi to bibiti menu selame o chomi do epe lolo vila be piado pela men Pipiye nelia kole se toba kwale tagbanto amesi memie ko fekeke deta ikenye nouveau keke la le au katole e pa nouveau chochoke pa mau magal fuoko wane trochi mede acho nouveau o achoke o e la be yesu deta o bebe sese o nu pen pakele o fodi dio katante la be yesu hefe avo e yo deta no mo katante de tao e ebe azwa o kokko to anu mo katame ede o to fobu buome to dade totro ti ma totro me e kokko do go le bibiti me to dade yebe kekeli lame eye ele femme people lie na nyebe trochi o me eye gona fato ba ma foti o si azon eye ma nyebe na kure tanye yesu ma foti o se be na nya fato na be na de lanam to wamenu fefe mela mano yome choida chopifia chede mavo pasere tipo jumame afisike wonto atutu adachio kata dal kumenamle game asuna wazon Robe game asuna mazon ekbe ikenye keke mamletoya le tuto ponyanyo kakaya mea ma ucho nouveau kiamo o le chinamo o tramo pa gbenono nobi wo ha monu kokwenye ya lon na yesu ko
lɔn ne w'akɔkɔ wo togocho nu vɔ wo me w'ade wo togocho kaka wo me vevesese wo me Kristo ɖeka lo yenye mɔa yenye mɔtata eye ele dzi ele lɔn be w'ale tsi na ya w'aklɔ yi ŋutia ne w'ana wo agbe be tɔtrɔa eye w'ana wo dziɖuɖua w'ana be agbo ne kpɔ tɔtrɔa ele dzi be ɖe kunu la aƒetɔ kunu ma yi ke ne wɔna kɔkɔ na me dona go tso nuvɔ me ada ɖe mɔ be ŋkume ɖe le dzia me be ɖe nenema le dzi ma hã bɔbɔta la dzia gbɔ bɔbɔta gamiasu aɖo eti ke ne se Yesu ƒe yɔyɔ le zã yamea Yesu ye nye mɔa lo ame aɖeke mɔ bubu aɖeke megali o Yesu ye nye ame si ke nana mi fofokpɔkpɔ ye nana mi ɖeɖe kpɔkpɔ ye kɔkɔ na mi dona go tso nyaƒe nu vɔwo me ame bubu aɖeke megali o ye ame bubu aɖeke ka megale anyigba dzi nye xɔnametɔ o sia ame ne bɔbɔ ta le hatua gbɔ eye na wɔ tsatia eye na bɔbɔta na gblɔ nɛ be Yesu gblẽ kpasam do be Yesu meva gbɔwo be natsɔ nu vɔ nyo kem mele dzi be natsɔ nu vɔ nyo kem le zã me be natrɔ nye nɔnɔme kwasi dzi azɔ egbe nye ŋkeke mamlɛtɔa ezã mamlɛtɔ ya sike dzinu ewoliatɔ ƒe wɔna egbe wòle nuwum kwasi dzi le hatua gbɔ Mawu la ade o atsɔ nu vɔ ke o ana wa me nuƒeƒe eye egbe nye ŋkeke mamlɛa nɔvinye ɖemɔ be ame nuƒeƒe ya nege ɖe w'agbe me gblɔ ne aƒetɔ meva nye si meva aƒetɔ meva be naxɔ nam meva be naxɔ nam akpe ne Mawu yra o ewo yi ke le wɔ tsatsia gaƒoƒo ya me le hatua gbɔa Mawu le yra o la be Yesu nye mɔ la ye ɖeke nye nyateƒea ye nye agbe la ne ve gbɔa atsɔ nu vɔ wo ke o eye miame yiwo katã tso kwasi dzi hatua gbɔ ma to gbe ɖe mia ta papa le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma me la me da akpe na o elabe nye elɔ̃ mi eye kpɔm la nyi na me aƒetɔ ne ba me sia me si ke ava ye gbɔ la to Kristo dzia ke ma tsɔe aƒu gbe o aƒetɔ nɔvi yiwo katã le hatua gbɔ ame yiwo katã kple teƒe ya kwasi dzi be yeatsɔ ɖo aba gbetɔ na woa aƒetɔ xɔ na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me tsɔ woƒe nu vɔwo ke wo ɖe woƒe fɔbubuwo katã ɖa le woƒe agbe dzi aƒetɔ na be agbe yeye na asu wo si azɔ eye medo gbe ɖa be natsɔ gbɔgbɔ me be awu ɣi ʋlaya ɣema atsɔ do na wo dometɔ ɖe sia ɖe aƒetɔ akpe na wo be eɖo tom le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le Mawu yra wo lo Mawu yra wo wa Mawu yra ma ɖe fiasia le hatua gbɔ azɔ nuka na wɔ trɔ ya o abali ke mie gblɔ ne kokoko enea enye be wogblɔ Mawu nya vɔ ɖeke amekpakpa megatso le hatua gbɔ megatso nɔte lala ko eye nu yi ke na wɔ fifia koe nye be atsɔ wo telefone yi ke nye alɔme kaƒo mɔvia eye na ayɔ nɔmba yiwo nage be le fifia ale bena woate me akɔ ŋkɔ o axɔ adresse o axɔ kɔ yi ke me ne le yɔ tsoa eye nɔvi nyui lɔlɔtɔ ɖo axɔ le kagodo eye woana toƒo ɖo nyuitɔa ele ʋu me ye ese mawunya le radio dzi ese mawunya le téléphone dzi ese mawunya le internet dzi ese mawunya le radio de l'évangile la chibeya le fiasia ye ne onyame tsotso nyuitɔ wo ŋutɔ ne nya be yina tsɔtsi aƒe mawu hã nya be yina tsɔtsi bo wo ŋutɔ nya be yimekpɔ tsi ƒe agbe na Yesua
Yesu mekpɔ ge ɖe agbewo me. Alo ŋutɔ be yeyina tsɔtsia ye le hadzihame ye wɔna ɖeke kple ɖeke vɔ anya be yeƒe agbã eƒo ɖi Yesu mate ma kɔ nuɖuɖu ɖe me aɖu o. Aha eye wòtrɔ ya ye edzi be wòale tsi na ye wòaklɔ ye ƒe agbã si kekekeke ye ne wɔ gbedodoɖa ya ela nyo be nayɔ nɔmba yi ke nage miala fifia 93 Give your accurate name, 04 number, your address, so can 38. help you hereafter. 38 It's for your own interest number 93 to maintain the faith. 04 38 Let's do that quickly. 38. Write legibly. Alors nomba velia yike na gateme yo fifia yenye Make sure 92 you get the accurate digits. 32 Their phone. Keep starting. 00 Do the same 06. The same thing in the same thing in Et Canada. nous le jojom le radio agbo le kapopo ya mea Same thing ne ma pepe o le femme la fisia fi le kekria me depending on kodo the time zone. la fisia fi ke le après duo katsame yike o le dodo ya wo mle ya ne ma pepe o le va me ma e ata nomba yo mi yo me katro ana mike ne mi ayo cha mi ayo si de 4 mega here me gbo Those outside the 93 gate, can I see hands now? 04 Some are coming to you now by the road. Hands up, please. Hands up. 38 Hands up. 38 Railings upstairs there. 38 à me veille, ma. Everywhere. Don't miss something. when alors you give me now, 92 that will keep you standing. 32 Keep you heavenly. 0 Keep you 0 rapturable. Keep you 06 heaven righteous. Hands up, please. tso Hands wo up. Hands up. téléphone Go to the eye phone now. na yo Wave number your yo hand. sirika Wave your hand. o me gba Wave your kpojo hand. You ela have be got na finger paper. Hands up. ya yera ba God bless you. gbanto de ka God kono bless fo you. ima Wave your hand. akpa de ka Now kono go fo now. ka Go kota after akpa them. Go velia after them quickly. akpa velia ya ya Go now. Go me now. gana wa ido God bless you. me gananto wa ido mauba me ja to gbeda The same thing. eye Your hand for them. Yesu ba lo java mi achi It will help you to saya me stand. apeto ja kasio na me ko na me kpo nukunu kpo wa ja kpo nukunu saya me ya nukunu me chole o ta gbe o me kpo wa Just the names, they are noteko wa gbe noteko those note outside here radio too, agbapo they have to- eye something nkubi to ele do duo now. otome lele o angome lele o fibrome ye o Do here tension ekplibo o nyemanya dolele amenkoyo mehia ha now in tu ike hia o troya time yenye zone Yesu in penko Canada, ike mi ja yo a in Hong Kong, ne in mau pa India, me ayo Yesu benko a something, it's a fika global ke ne thing. le o ele lo me be ko de Go ahead. pepe me Please, lo me your be hands ko up. de sia de ke me mi le laissez The railing, radio up de there, l'évangile some hands encore were les Please piensia go ahead. Go ko de ahead. pepe me So mi their le hands, bagida don't mi leave la them. veposo Don't mi leave le them. pogan mi la gbavi agbata mi le togo If you come don't have mi to le tear the mi paper ka fi now, ke mi le o because era ni ele lo ame yo clean era le sheet. tokoin era le Remember, kojo then jakope era le quickly. ganchi era le Get a nikona clean koe sheet somewhere. era le That fika of- ke ne le o atito gome era le majiba phone fika ne number. le o lo So me don't gane le leave atijo le Quickly. tɔtsi ne le a That's why the pastor fika came to ke ne help le o you. kaka de lo me be kɔ location, kpata me zangera kaka yi ŋue pe kaka tsɔ yi ɖe fi ɖe That's kpekpe why yi we ke are radio de here. l'évangile be yava la wo gbe demi le sie me ŋkɔkɔa be nɔ fi ma ko mawu va si kaka dza va gbɔ o fifi la yi la be miaƒe mawua naneke ŋutɔ menye na seɖoƒe na yeƒe ŋusẽa o aleluya naneke meɖo na seɖoƒe ne mawu ƒe ŋusẽ o eye mexɔ se be mawu wɔ dzra yayra tɔxɛ ɖe da ɖe anyi enye enunana tɔxɛ ɖe ŋutɔ lo nu yi ke le akpete ma me anya nye menya o vɔ nu yi ke nyɔ na wòa ye mawu edzra ɖo tsɔ da akpetea me tɔxɛ ɖe ŋutɔ eye wòdza tsɔ ana o le gbedodoɖa mamlɛtɔ ya ƒe ŋkuwo eya ta kpɔtɔnɔ hadzia gbɔ eye miame yiwo va le se miankɔ gaƒoƒo ya mea alo miame yiwo tsɔ miaƒe agbe na Kristo trɔ ya me xɔ se be abe le mi gblɔ ne va yia mi bɔ nɔmba eve yiwo miena ŋuti dɔ va yi bɔ Pastor. 93 04 Don't preach. 38 Just 38 name, address, phone number. 92 And write in 32 capital letters. if possible. 0006 Make sure that the digit bla is correct. acheke bɔ tɔn The deke wo phone bla number, mene bla tɔn vɔ nyi bla tɔn vɔ nyi
Bebla MTN shake or bo bebla whatever, ton vo Glo. ve de Quickly, keo please. de keo Quickly, de keo please. ple ame aten no ba ya You're not otie preaching. miato You're not preaching. eye mia akede no Maybe bi a lo hand you have ton not chi been attended to. eye kapopo ya Show me your ya hand. yakata mi le Okay. mokpokpo me no mokpokpo me Stood la up be bible be and mokpokpo me pastor prayed nana for you. no pe na me o And hallelujah down now. mokpokpo me Please nana lift your hands no up pe na me o so that be they'll to ne le locate you. kpo mo ne mawa enu me pe amade ke me kpo mo ne mawu kpo ye nu pe ha kpo ne gbe me kpo mo ne ko ya mwa me ke le kpo mo ne mawu san ya mana nu la pe o abo me ga te na chio ya panari la lobia o kaka dopo a o be ya chio ya o ma cha lobi ma o ma so ntokra pe to do ra me gbe do tro ya on to na kpo kaka m la ke so panari la bu la lobia nu kaka nye dolele a o nu ya cho san ya me ya enu me cho kpo o nyanto mi ya yo radio de l'évangile andi da sebe nyao nyao a Yesu didi ba togo nyigbaji Yesu di chale lo me dwa katame eye to mata o katan e de to lele audio nyama yo katan le konji kapopo yame le dono de gbo a cho radio adare dono be tagbe allo cho radio adare gbo amesia me atema si ha ete ko volume ejina me sia me ono se radio ben ko le ho ame la bena naneja joka popo ya me ete alone portable dia ete chai kutora de me acho to me ne donoa obe o do oxygène ne allo me gale bon allo le coma me ya la fond elle be nous sei ya o do tro ya wo katabe wo la be nous sei ya ne va ko tona nous sia nous yen ko to Yesu Christo Nazareth tola ameti kele chacham kele nyewom hele bedam la me yo katanti abusandu laji hele be mauli bakpli bona be amen ta kamea ya me ganye kapopo buyo ke o kamea ififala ye gbe ififala yo yajo ta nokpomo sande ya opa me jatroba opa me atrobona ava to gbeda de miata opa me atrobona ye eja a yo chifo abia gbe mawu eye chifo be cadeau alo chifo be koli alo nu babla yo bla dara nyina wa nu nana ikenye towa eja hwe le kensia Yesu Christo pen come azonu ikena wo nyi be me gano radio go bolu to gbetodora Check up those hands quickly. Mawa le lala umbe egbe one di kone yase mawa le lala No error. nu ile wo wa plene ebe yom ke mama tona o Remember, 6 globally 6 pour votre 3 e ma fina o 6 le tim kola akpom 12 also the baptism for them all globally. Then also no se be ke na no pe dum na ka popo ya me ya see how to keep them, preserve them mawu le sewo in the assembly of brethren. Yes, if you're two hands up, okay, I'm seeing a hand there. Mawu le po yeah o kata all right, get set now. e sande ya hona me for the miracle prayer. kaka mo ba me lava do go ha hona me ya avana o hona me lava na o Nyajirado. Hello. Tonight. Saya mea. Somebody shout tonight. Nigbonam dabe le saya mea. In there will Dolele majabu will disappear. Dolele ajabu. That pain will Festia ajabu. Hey. Fibroid will disappear. Fibroma ajabu. All that thing. Yanu tekpekpe ikenye eto ya fi tudi chakaka me kpo don chi ne kpo a don chi le ba no sanya me kon lo de ka de chiko e na da lo de ka da fi ke le ve o aji ti ke le ve o eto efu a afo a ye klibo a odome ya alia chapa ya ekulo ya etaya akotaya
kayo. Kwasi de kadeji. Eye na sogbe. Jipu a sogbe nchio. Kwasi de kadeji. Be yo katsako. Alo ele di ya yira tokere choma ugbo a. Ti de pepe ike. Le loi me be ko de pepe me. L'Africa, le Togo, le America. Ti de pepe. Yehowa atonu kunra bo. Papa. Le Yesu pen come. Ye dakbeno de tiesi atala ba mi nya bena no sewa ba do akonu onu ma yin popo ma do akonu o nu kunu o lon ba nu kunu nu black popo ba nu kunu o le sanya me ya ma to gbe ma na ka ke na me sia me ba gbe me le Yesu pen come Twamo be jodo me kaka be kodo ma fokwaji a me to gbeda be ande nu se o de go fly. Yes, me to gbeda kaka me kala me be tajia kaka na buda le tajine me to gbeda anu ye di na challenge me na me maga sia kame e we to yin gbogbo fo be nkoto to na me a me de gbede gbogbo fo ma jine togo le la me no le Yesu pen come. Mata de pepe yo me cancer me destine cancer ma ben tote le Yesu pen come abi le podome ne fono le Yesu pen come ma le kolenchiwa ne so le Yesu pen come ewo yike sena ndo le tome ano se gbere tome egbemone sidodui eto yo ku ade yo tu me do gbeda be to lele mo no fo le Yesu pen come me do gbeda be nu se yo nana be de afona nu to asena nu la de didi ko de mi agele Yesu pen come me do gbeda me yo katan ku bana be apatone funku na me popula kanu kake chonya ben kubijia apetone kasi nya ben kubio nkujine kona mi le Yesu ben come nkuyo kata gbalami ikponu baba mi kponu ne ko cheke le Yesu ben come apetone do gbeda ameyo kata le seveve la lime le obe chape le chila be tepe de pepe chape o to le mono fona o le Yesu pen come o ma to gbeda alo yo kata kliboa alo yo yuroa alo yo jechia on cho le Yesu pen come ma to gbeda ba forma yike pokui le novia gboa na to fufulai wa sok paple velia le Yesu pen come to gbeda ame yo kata klibo ame yo kata magate zona ame yo kata chite fedeka mo banu sene kokomi chitre ne kokomi chite wa haya mi fefela le Yesu pen come ame yo kata ye abi la fogome abi le lama abi la tide ye me kuna gbede wa abi mo kata ne ku le Yesu pen come mi khonya be doyoyo le Yesu pen come Tolele de pepe, la me pepe de pepe, to hola mun de pepe, le kekenyi ya benkoa, di kakene le la mane pa la me pepe la me desena o tolele, to la me abagbeme, le Yesu pen come, de la tu kame siame, de la kona me siame, kunu ne ja kona me siame di la pisia ti le Yesu pen come. Oh, le lucidia, nous connaissons, les miodia, nous connaissons, les ngodome, les titina, les encore, nous connaissons, la pisiapi, nous connaissons, les Yesu pen come, les radios dit, ameyo les pommes, les télé dit, les chot, pas mais fils, kakemi, les kekamea, après les kassimi, fotoyoyo, baba fokadede, baba fokatoto, abaton ton ne wo opération le agbemeno le Yesu pen come abaton me dakben na obe ewefo le Yesu pen ko sesema die me to gbedale ekwebo baba no kwebo o hayao
Yesu yodo, hallelujah. No pratique, le conji femme yo, conji comme yo, clinique yo, après me yo, fika asikpe nedi. La be Yesu webo. Nane le chole lamena, nane le chola gome. Get your own now. Okotowa. It's the last nights.